Hi, good morning, selamat pagi, selamat, betul ya Dr. Surya, Encik Razali. Right, and welcome to the panel session. So before we begin, I'd like to preface that this panel session will mostly be conducted in Bahasa Malaysia, and I'll try my best to summarize the points in English, but for those who cannot speak Bahasa Malaysia, I guess it's the time to befriend those on your left and right hand side to translate the points for you. Right. So untuk sesi panel pagi ini kita ada Dr. Surya, kita punya ketua penyelidik projek kami dan juga merupakan seorang penolong profesor di University of Nottingham, Malaysia. Dr. Surya sendiri merupakan ahli akademik dari Community Temia dan memegang PhD pendidikan dari University of Melbourne. Lepas tu di sebelah Dr. Surya kita ada Encik Razali. Encik Razali dari wakil Persatuan Cakna Pendidikan Orang Asli. Datang all the way dari Kampung Redip Post Hau, Gua Musang ya. So right, boleh tak kita beri tepukan gemuruh kepada semua komuniti orang asli yang hadir pada hari ini. Okay. Dan kita di sini sangat berbesar hatilah dan berterima kasih kepada semua komuniti orang asli yang sudi terima jemputan kami untuk bersama-sama berkongsi cerita pada hari ini. Di sebelah Encik Razali kita ada Dr. Yasir, wakil dari IIUM. Dr. Yasir merupakan seorang pensyarah dalam bidang mekatronik, kejuruteraan dan juga merupakan Director for Makerspace IIUM. Dan di sebelah saya pula Dr. Afiqah menggantikan tempat Dr. Farid dari USIM. Jadi kedua-dua wakil dari USIM dan UIA merupakan rakan pelaksana kita sepanjang projek ini untuk melaksanakan program-program bersama pelajar orang asli di Gua Musang, Kelantan. Okey, baik, untuk tidak melengahkan masa, kita mulakan dengan soalan pertama kita. Kita buka dulu dengan soalan untuk Dr. Surya. Sepanjang pelaksanaan projek ini dan berdasarkan pengalaman Dr. Surya sendiri, apakah potensi pelajar orang asli yang sering tidak diberi perhatian dalam sistem pendidikan arus perdana? Thank you, Dura. Should it be in English or bahasa or mix? Rojak? Rojak pun boleh ya. Okay. In the interest of time, banyak sebenarnya bakat-bakat dan juga potensi yang ada, tapi melalui kajian dan juga projek yang kami jalankan ni, ada dua yang saya rasa boleh diketengahkan lagi lah. Yang pertama, kreativiti kita, yang sebenarnya kreativiti itu sebenarnya memberikan kami lebih, anak-anak orang asli ni lebih resilience, lebih lagi sebab mereka lebih resilient sebab mereka menghadapi pelbagai halangan yang ada di sekolah. Walaupun tak perform, tapi mereka masih lagi berada di sekolah, maknanya mereka ada kekuatan untuk menghadapi cabaran-cabaran dan juga navigate the process, and some even thrive in the system as well. And yang kedua yang saya rasa yang ni low hanging fruit lah yang kita boleh fokus on, multilingualism. Sebab saya pun bidang multilingualism, studies pun banyak yang boleh support ni, dan kita punya engagement dengan murid-murid dalam projek ni pun memang ada. Salah satu potensi yang murid-murid orang asli ada, setiap murid orang asli at least boleh bercakap 2 atau 3 bahasa. Bahasa di rumah, bahasa Temia ke, bahasa Semai ke, bahasa Jakun, bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Okay, bahasa Inggeris mereka belajar dan ada yang sangat proficient. Surprisingly, walaupun berada jauh dari kawasan urban, tapi sebab mereka ada exposure to social media, TikTok semua. Dalam satu study yang kita my prior study before this, ada murid yang belajar berbahasa Korea melalui K-drama sahaja. Memang dan murid itu, ini cerita saya rasa tahun 2016 lah saya mula-mula jumpa. Dia cakap dia tengok K-drama, sebab kita buat photo voice ni lah, ada K-drama dan juga dia boleh berbahasa Korea. Lepas tu dia pergi ke Korea untuk belajar. Jadi sepanjang hidup tak pernah jumpa orang Korea sebenarnya, tengok kat TV je. Tapi sebab ada potensi multilingualism, sebab kita dah biasa. Ini our necessity. We have to be able to be multilingual. We have to be able to speak in different languages to survive sebenarnya, untuk survive lah kan.
Ada parents yang beritahu kena berbahasa Malaysia dengan fasih dan tak boleh ada ni pelat orang asli. Orang asli biasanya cakap bahasa Melayu ni ada pelat. Jadi ada parents yang beritahu, kami bagi tahu tak boleh ada pelat sebab nanti kena bully, nanti kena tipu dekat kedai. This is from a study, okay? This is not from my. So, nanti kalau orang tahu kita orang asli, kita kena bully. So that is our survival skill. You know, we have to survive. So we navigate different languages. We know when to use what language and for what purposes. So ini sebenarnya potensi, tapi sebab datangnya daripada murid orang asli, because we are actually there are other things that you know overshadow our potential. Jadi tak nampak gahnya. Kalau kita bandingkan murid di urban area, for example, ada satu murid, contoh ya, murid boleh berbahasa bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan juga mungkinlah French, let's say French, right? Then our impression will, wow, you speak 3 languages, you speak French. But our orang asli kids, they do speak 3 languages as well, but we rarely hear the wow for them because, okay, yalah, your orang asli language. Even the kids themselves, this is also a study, we interviewed kids, we interviewed parents, they are losing you know, the pride. They're still proud of their languages, but they don't want to use the languages outside the community because they feel like tak ada, you know, parents cakap tak ada value pun sebenarnya kat luar tu. But then this is dangerous. So yeah, itu salah satu multilingualism. So kalau boleh kita garapkan lagi potensi mereka. Right. Thank you so much, Dr. Surya, for sharing about how there's potential for orang asli in terms of creativity and multilingualism. So I understand even now there's some hoo-ha about electives on learning other languages, but why not us non-orang asli communities to learn the orang asli languages ourselves, right? Yeah. So kita tujukan soalan yang sama juga untuk Encik Razali. Berdasarkan sebagai seorang bapa yang membesar dengan komuniti orang asli, apakah potensi bagi pelajar orang asli yang kurang diberi perhatian mengikut pendapat Encik Razali? Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Puan Cik. Cik. Jodoh dekat dah tu. Saya panggil Puan. Pertama sekali saya nak merakafkan ucapan terima kasih kepada pihak IDIS yang menjemput saya. Ini kali kedua lah. Kali pertama saya di SMKTIP 1 jadi panel dan ini kali kedua. So bila berada di sini saya rasa saya terpanggil lah. Terpanggil untuk berbicara tentang komuniti masyarakat kami orang asli Temia, contohnya di Gua Musang. Sebut saja pasal potensi, kebolehan, sebagaimana Dr. Surya tadi bagi tahu orang asli ini sebenarnya mempunyai kebolehan yang banyak luar biasa. Ada banyak kelebihan, ada banyak potensi yang seringkali mungkin kita terlepas pandang ataupun dunia luar terlepas pandang pasal masyarakat orang asli ini. Saya nak cerita pasal bahasa. Tadi Dr. Surya kata ada Temia, ada Melayu, ada bahasa Inggeris. Satu lagi, kalau dekat Kelantan ada bahasa Melayu Kelantan. Itu istimewanya. Kalau dengar je komuniti asli dekat Gua Musang, dia tak bercakap dalam bahasa Melayu yang standard, dia orang bercakap bahasa Kelantan. Paling afdal, orang kata. Contohnya, saya sendiri terpaksa belajar bahasa Kelantan. Sebagaimana Dr. Surya bagi tahu tadi, kalau tak cakap dalam logat Kelantan, kalau di Kelantan mungkin makanan tu harga dia mahal. So saya kena study lah cakap Kelantan. Jadi orang kata, amo boleh kecek Kelantan slow. Gitu. Sebabnya tak saya kena tipu makan. Beli barang takut harga mahal. Okey, sebut pasal potensi pelajar kita. Saya sebagai mak ayah, ibu bapa, komuniti, mewakili masyarakat dan juga persatuan kami, saya selalu melihat potensi pelajar kita yang mana kalau sebelum ini mungkin kita terlepas pandang, dunia luar terlepas pandang, pihak sekolah juga terlepas pandang dari segi kebolehan mereka. Kalau hari ini di depan sana kita tengok ada robotik,
ada hasil-hasil usaha dalam konteks nak jadi usahawan. Sebelum ni memang belum ada lagi di peringkat sekolah, sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah dan di mana-mana sahaja, belum ada lagi program-program yang seumpama ini yang sememangnya bagi saya nampak dia boleh menjanjikan satu perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Jadi kekurangan yang orang kata orang tak nampak tetapi sebenarnya ada kelebihan. Kemampuan, potensi dan kemahiran yang ada pada mereka. Mereka boleh mencipta robot macam Ani Farhana bagi tahu tadi yang boleh buat filter air. InsyaAllah suatu masa nanti di kampung-kampung orang asli dekat Gua Musang ni semua pakai filter hasil ciptaan diorang ni. Mana tahu, doa-doakan saja. Jadi itulah antara sebahagian daripada orang kata kelebihan yang tidak diterokai oleh dunia luar, tidak dilihat ada pada masyarakat orang asli. Jadi sejak akhir-akhir ini saya yang mana orang kata seringkali datang ke sekolah, melawat, jumpa pelajar, jumpa guru-guru, saya melihat potensi ini mula dikembangkan, mula ditunjukkan oleh pelajar-pelajar itu sendiri dengan komitmen yang ada di peringkat pihak pengurusan sekolah, dengan minat yang ada di peringkat pelajar-pelajar kita sendiri. Kita sudah mula nampak membuahkan hasil apa yang orang kata nak diperkenalkan oleh pihak sekolah. Kesungguhan pihak sekolah dengan komitmen yang begitu tinggi dan juga minat pelajar itu sendiri, saya dah mula melihat orang kata benih yang kita semai dah mula bercambah untuk mengeluarkan hasil yang lebih baik. Jika ianya dipupuk, diusaha dengan usaha yang bersungguh-sungguh, potensi yang selama ini tenggelam mungkin akan timbul dan ke depan untuk demi masa depan masyarakat orang asli. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Pak Rahman. Ada inside joke about the Kelantanese dialect, which I'm not sure if I should translate or not. But yeah, thank you so much. So, Cik Radali ada share tentang how there's so much hidden potential and talents by the orang asli students, as shared by the student just now, Farhana, about doing robotics and all, so which is very much related to our next question posed to the team who had done the programs, the robotics programs bersama pelajar di Gua Musang, ya. Jadi Dr. Yasir sendiri, boleh kita tahu sepanjang pengalaman Dr. Yasir berinteraksi dengan pelajar di Gua Musang, bagaimanakah reaksi pelajar orang asli apabila diberi ruang dan sokongan untuk meneroka minat serta bakat mereka serta reaksi ibu bapa mereka? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning, salam sejahtera everyone. Okay, so saya mewakili pasukan dari IIUM ataupun UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Kita menjalankan program STEM di SMKPJ. Diberi peluanglah bekerjasama dengan IDIAS. Terima kasih banyak IDIAS atas peluang kolaborasi. Dan kita dapat jalankan projek khas untuk pelajar orang asli di SMKPJ untuk menjalankan program robotik lah. Tujuan dia untuk kita tubuhkan kelab robotik di samping mengajar kemahiran dan ilmu-ilmu baru tentang robotik. Dan pada masa yang sama kita sebenarnya nak bagi pengalaman, bagi exposure kepada pelajar-pelajar di SMKPJ tentang apa yang sekolah lain buat. Okay? Sebab dari pada pemerhatian survey yang kami buat, sekolah asli terutamanya dia punya resources agak kurang, exposure kepada apa yang pelajar sekolah lain jalankan, terutama di bandar. Dalam aktiviti STEM, aktiviti robotik ni dia berkurangan lah exposure. So dengan kolaborasi bersama IDIAS kita buat sama-sama, dan alhamdulillah kita dapat jalankan satu projek, dapat berkenalan dengan pelajar-pelajar, cikgu-cikgu di SMKPJ dan mengenali masyarakat asli. Okay, saya punya pemerhatian awal ataupun kita punya first impression bila berkenalan dengan pelajar asli sekolah menengah, sebab kita dah mengajar STEM, robotik ni di banyak sekolah. Saya buat dengan MRSM tadi, ada staff IDIAS pun daripada MRSM pernah belajar robotik bersama dulu.
kita dah ajar sekolah MRSM, sekolah SBP, sekolah Cina, sekolah di luar negara, di Korea saya mengajar robotik. Okay, dan bila kita mengajar pelajar di SMKPG asli, pelajar asli di SMKPG, impression dia sama. Kita nampak human talent ni sekata di kalangan, even di kalangan masyarakat asli pun sebenarnya kita ada all these diamonds yang sangat berbakat, sangat talented. Dan saya lihat pelajar asli bila kita belajar STEM, sebab pembelajaran STEM ni dia lebih hands on, kita nampak diorang ni lebih passionate dalam pembelajaran secara hands on. So nampaklah the effectiveness dalam pembelajaran secara hands on, nampak sangat pelajar ni lebih berminat lah. Dan pada masa yang sama saya rasa sangat menarik bila mengajar ataupun belajar bersama-sama. Kita selalu cakap kita belajar bersama-sama dengan pelajar-pelajar di SMKPJ robotik. Ialah diorang ni lebih berdisiplin dalam belajar. Saya rasa lah compared to banyak sekolah lain, tapi bukan in general lah, tapi kebanyakan pelajar, mungkin pelajar-pelajar yang dipilih untuk join program, mereka lebih berdisiplin. Saya nampak lebih passionate bila kita belajar bersama-sama tentang robotik. Dan bila kita pergi bertanding, sebab pelajar SMKPG kita baru bertanding di dua platform sebenarnya. Satu bertanding di IIUM Robotic Competition, dan satu lagi kita bawa bertanding di Malaysia Tech Olympic. Dan surprisingly di kedua-dua pertandingan, student SMKPG dapat kejayaan lah. Basically dia dapat bronze di IIUM, pertandingan robotik IIUM. Dan kemudian di SMKPJ lagi shocking sebab dia orang dapat nombor 1. So memang mungkin ada orang cakap nasib ke apa kan, tapi without talent you cannot get goal dalam pertandingan lah. So I can see with the discipline, with the passion, the student, the talented student yang kita pilih to join, they get goal, dapat wakili negeri Kelantan, lepas tu bertanding di peringkat kebangsaan. So these are, I think, positive sides, positive values dalam masyarakat asli lah. Dan saya rasa satu lagi value yang mungkin Dr. Surya tadi ada sebut, the resilience. Without the resources kan, the resources kurang, tapi pelajar ni sebab dia passionate in especially STEM lah, kalau kita sebab kita buat STEM je, they can go far. Dan saya bersyukurlah minat ada kan, lepas tu ada impian untuk transformkan the community with technology etc. I think we should do more lah with this STEM, with orang asli. InsyaAllah. Okay, thank you. Thank you so much, Dr. Yasir. So Dr. Yasir, he shared about how the orang asli students are very talented, passionate about learning about STEM, and being very resilient as well and disciplined while conducting the programs, and even winning bronze medals and gold medals in 2 different competitions. Right, that's amazing. I believe that after these panel sessions, we will watch a video presentation about that as well. So kita nak kemukakan soalan yang sama juga untuk satu lagi pelaksana dari USIM, Dr. Afiqah. Apakah reaksi pelajar orang asli apabila pihak USIM membuat program bersama mereka serta ibu bapa mereka? Okey, terima kasih Cik Dura. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili USIM daripada iSkill. Okey, kami telah melaksanakan projek bersama Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Indra Petra. Okey, projek ini dijalankan selama 3 hari 2 malam. Okey, di mana kami mempunyai 3 fasa. Okey, fasa pertama apa yang kami lakukan, kami mengenali dulu anak-anak orang asli ini dulu, di mana kami baru ketika berjumpa mereka, kami baru dapat tahu bahawa mereka ini daripada pendidikan khas, di mana mereka ini mungkin dalam bidang pembelajaran itu mungkin kurang, tapi mereka mempunyai advantage dari segi bakery, mereka boleh buat dari penanaman dan sebagainya. Okey, dari situlah kami tengok apa yang boleh kami buat. Dan kedua, kami ada fasa kedua di mana kami memberi workshop ataupun kami memberi bengkel kepada mereka, memberi input kepada mereka untuk apa yang mereka boleh lakukan dalam bidang keusahawanan. Dan akhir kali mereka akan buat carnival. So mereka akan tunjukkan potential mereka, apa yang mereka telah belajar. So daripada apa yang kami lihat daripada fasa 1, fasa 2, fasa 3, okey, mereka ni sebenarnya seperti Dr. Surya kata tadi, mereka ni sebenarnya sangat kreatif. Okey, cumanya tiada orang kata laluan ataupun tiada orang nak melihat kreatif mereka. Okey, pada mulanya bila kita bagi mereka komputer, mereka tak tahu nak buat apa.
Okey, tapi bila kita mengajar mereka Canva, mereka sebenarnya ada potential, mereka ada seni yang kita sendiri tidak sedar dan tidak memberi mereka peluang sebenarnya. Tapi bila once we bagi mereka peluang untuk design dan sebagainya, kita melihat mereka ini ada minat yang tersendiri dan mereka boleh buat. Dan cumanya kita hanya kena berikan mereka suntikan sebenarnya. Okey, kita kena bagi semangat kepada mereka untuk menunjukkan mereka boleh buat, dan hasil yang mereka tunjukkan kepada kami pun sebenarnya baik. Okey, dan selain itu, selain daripada kreativiti, kita boleh melihat mereka dari segi confident diri lah. Before ni kita boleh nampak orang asli ni sangat laid back kan, dia malu dan sebagainya. Tapi bila kita melakukan aktiviti bersama, kami ada buat tim pelajar sekali, bersama-sama mereka ni sebenarnya boleh menyanyi, boleh menari dan sangat kreatif sebenarnya. Jadi kat situlah kami nampak potensial anak-anak orang asli ini sebenarnya yang kena lagi orang kata diberi peluang, bagi chance kepada mereka untuk tunjukkan bakat mereka. Janganlah kerana mereka orang asli kita kata oh tak, mereka orang asli mereka tak boleh buat. Tapi sebenarnya bila kita bersama-sama dengan anak orang asli ni, kita nampak mereka ni sebenarnya mempunyai peluang yang cerah, dan just peluang saja yang mereka perlukan, ataupun mungkin ada badan-badan yang boleh membantu mereka untuk ke depan. Itu saja. Okay, terima kasih Dr. Afika. So I did attend the Carnival Bakat pelajar orang asli at SMK Tengku Indra Petra and got to meet the students there, where some of them shared about their dreams, about wanting to become teachers and wanting to help the community themselves. So even after this session later, feel free to melawat booth pelajar orang asli sendiri dari SMK Panggung Jaya and SMK Tengku Indra Petra. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya, sebab banyak program-program ni dia with the students, kita afdalnya macam apa Encik Razali cakap tadi, kita melibatkan community sendiri seperti ibu bapa mereka. Jadi kita dapat lihat macam pentingnya peranan ibu bapa sepanjang pelaksanaan apa-apa program bersama kanak-kanak orang asli. Jadi nak tanya kepada Encik Razali sebenarnya, sebagai seorang bapa, apakah harapan ibu bapa orang asli terhadap pendidikan anak-anak orang asli ini? Ya. Terima kasih sekali lagi. Cik, tadi tu salah. Saya sebenarnya rasa begitu kerdil diapit oleh insan-insan yang cemerlang. Saya sebenarnya mewakili komuniti saya, Masyarakat Orang Asli Temia di Gua Musang, dan juga mewakili Persatuan Pendidikan Orang Asli Kelantan. Yang ini gerakan kami yang sebenarnya tak sampai setahun. Ini baru orang kata starting block, orang berlari tu, starting block. Banyak benda lagi yang perlu kami cari sebelum kami laksanakan dari segi tugas tanggungjawab peranan kami sebagai penggerak kepada kemajuan pendidikan komuniti kami di sana. Jadi pasal pelajaran ni, sebagaimana yang umum sedia maklum, pelajaran pendidikan adalah jambatan untuk kita ke arah kemajuan. Tanpa pendidikan, sesuatu bangsa dia tak akan capai apa yang kita harapkan, apa yang kita hajatkan. Harapan sebagai seorang mak dan ayah, saya sebenarnya tak ada anak dah dalam sekolah, habis dah. Saya ada 4 orang anak dah, semua dah habis belajar dah. Habis belajar, datang sekarang pun saya ni bawa impian masyarakat saya, bawa impian komuniti orang asli di Kelantan. Saya ni dalam kategori orang yang tak berjaya. Saya bawa diri saya orang yang tak berjaya. Ada kategori yang berjaya akan datang. Dia akan explain macam mana dia berjaya, kenapa dia berjaya. Saya sekarang ni, saya nak sampaikan hasrat, impian dan harapan saya orang yang tak berjaya. Kenapa saya tak berjaya dulu. Peluang itu diberi sama rata, tapi saya tak guna sepenuhnya untuk ke arah kejayaan. Sebab tu saya susah sekarang, sebab tu saya tak berjaya. Jadi kesusahan dan ketidakjayaan saya itu saya tak nak diwarisi oleh komuniti saya untuk akan datang. Anak-anak yang sedang belajar sekarang ni. Jadi impian kami nak melihat perubahan, kemajuan dalam bidang pendidikan, terutama sekali komuniti orang asli Temia di Gua Musang. Setiap tahun kita nak produk yang dikeluarkan setiap sekolah itu ada yang ke Menara Gading. Itu impian kami. Kami nak melihat kejayaan anak-anak orang asli di negeri Kelantan, tak kira datangnya dari mana. Dari kampung Posgop, Pasik, Simpo, Bihai,
Kuala Betis, Postberuk, Handrop, Tuel dan sebagainya. Tak kisah, yang penting dia datang dari komuniti orang asli di Gua Musang dan Kelantan khususnya. Jadi kami mengharap untuk mencapai sesuatu kejayaan, kami memang bergantung harap sepenuhnya kepada pihak pengurusan sekolah dan komitmen-komitmen cikgu-cikgu yang mengajar di sekolah masing-masing untuk memainkan peranan demi kemajuan pendidikan komuniti kami. Di samping itu juga kami mengharap pergerakan-pergerakan daripada NGO, contohnya macam ID sendiri dan adinda saya, sebelah ini sepupu saya sebenarnya, Dr. Surya. Kehadiran beliau di Gua Musang, orang kata menaikkan lagi semangat saya bekerja untuk membantu pendidikan komuniti kami di Gua Musang. Dengan kehadiran Dr. Surya bersama grup, Ideas memberi sinar baru kepada masyarakat kami. Dan kami harap dengan kehadiran program-program yang besar, contohnya macam rekaan Robert, Kosawanan dan sebagainya yang dilaksanakan sekarang, dia akan boleh menjadikan sesuatu orang kata platform untuk kemajuan pendidikan komuniti kami pada masa akan datang. Saya datang ni pun sebelum sampai ke KL ni pun saya dah minta orang kata pandangan-pandangan mak ayah komuniti setempat, pemimpin-pemimpin masyarakat, apa yang nak saya sampaikan, apa yang hendak saya utarakan, ketengahkan kepada masyarakat umum, apa keperluan komuniti kami tentang pendidikan dan masa depan komuniti kami, masyarakat orang asli. Jadi itu harapan sebenarnya, harapan daripada komuniti supaya melihat anak-anak berjaya dalam bidang pelajaran, sebab tanpa pendidikan, tanpa pelajaran, semua kita tak boleh buat. Pembangunan disusuli selepas kejayaan pendidikan. Orang itu berjaya dalam pendidikan, keluar daripada mana-mana universiti, dia boleh bekerja, dia boleh membina keluarga dia, boleh membina komuniti setempat. Tanpa pendidikan dia tak boleh buat apa-apa. Jadi itu harapan dari peringkat kami, dan kami juga berharap kepada pihak sekolah supaya ini bukan benda baru, supaya mereka meneruskan komitmen yang ada demi kelangsungan taraf kemajuan pendidikan komuniti kami. Dan harapannya juga kami letak juga terlalu tinggi kepada pelajar-pelajar. Cuma pesanan aku ayah kan ke pakcik akunya pakcik kepada pelajar-pelajar, jangan jadikan ini cabaran, tapi ini adalah semangat untuk kamu terus berjuang demi kemajuan pendidikan. Terima kasih. Very, very well said by Encik Razali, who is bringing the hopes and dreams by the parents back home in Gua Musang here, representing them. Thank you so much, Encik Razali, for sharing. So, kita berkaitkan dengan pasal penglibatan ibu bapa dalam program-program kami. Kita nak dengar daripada Dr. Yasir sendiri tentang pengalaman bekerjasama dengan pihak ibu bapa yang mana anak-anaknya terlibat dalam program robotik. Thank you, Cik Dora. Untuk projek STEM bersama SMKPJ yang dijalankan dengan kolaborasi IDIAS, pertama kali sebenarnya sebab sebelum ni bila kita mengajar STEM di sekolah-sekolah di komuniti, biasanya kita direct dengan pelajar, tak melibatkan ibu bapa lah. So kali ni unik dia, program kali ni dia melibatkan ibu bapa, ada ibu yang join sekali program dan belajar, sebab kita percaya skill ataupun kemahiran STEM ni dia bukannya hanya untuk pelajar-pelajar, sebab daripada apa yang kita nampak lah, banyak je sebenarnya pelajar-pelajar di peringkat universiti, even di peringkat sekolah, dia gunakan kemahiran yang ada, programming ataupun kemahiran untuk menghasilkan model 3D, untuk mencetak 3D. Kemahiran-kemahiran ini sebenarnya dia boleh terus pasarkan, sebenarnya boleh buat perniagaan kecil dan even perniagaan besar pun lah, dan berjaya. So bila ada ibu bapa terlibat dan ibu bapa sama-sama belajar dengan anak-anak lain, satunya kami percaya sebab kemahiran STEM ni kemahiran yang agak baru sebenarnya, bukannya ibu bapa asli sahaja yang perlukan,
Sebenarnya ibu bapa di sekolah biasa, ibu bapa masyarakat Melayu, Cina atau India pun sendiri boleh belajar. Dan kita lihatlah bila ada penglibatan ibu bapa terutamanya dalam program, dia sebenarnya dapat menyokong anak-anak pembelajaran di sekolah. Dan seperti yang kita tahu, seperti yang diceritakan oleh Dr. Surya, kita tak nak fokus on the negatif walaupun kita tahu ada masalah attendance, masalah continuation dalam pembelajaran di masyarakat asli. Kami percaya bila ibu bapa terlibat, dia dapat bagi sokongan kepada pelajar, dan sokongan ni dapat bila dia belajar sama-sama, dia faham apa yang anak dia lalui di sekolah dalam aktiviti co-curriculum STEM for example. Dia tahu anak dia akan pergi bertanding, macam mana bertanding dan sebagainya. Sokongan daripada ibu tu lebih, dan bagi saya untuk masyarakat asli terutamanya sebab ibu bapa sebab resources teknologi STEM ni kurang di luaran bandar. Jadi bila ibu bapa tu sama-sama belajar, dia lebih faham, dia dapat lebih memahami lah. So saya percaya sokongan moral tu penting, tapi kalau dapat ibu bapa tu belajar sekali, kita nampaklah melalui program ni, kita nampak sokongan ibu bapa tu dapat menghantar anak dia jauh sampai menang, dapat pingat emas dan sebagainya lah. So saya rasa model pembelajaran yang sangat baik, terutamanya untuk masyarakat asli lah, kalau ibu bapa dapat sama-sama belajar. Dan saya difahamkan ibu bapa asli ni, dia ada jugalah komuniti-komuniti asli yang agak risau sebenarnya untuk hantar anak di sekolah, dan kadang-kadang mereka nak pergi ke sekolah dan belajar bersama. So mungkin ada peluang untuk ibu bapa ni belajar, dan kita dapatlah jalankan model yang kita jalankan melalui projek IDIAS. Terima kasih. Okay, thank you so much, Dr. Yasir. Dr. Yasir shared about how important it is to have the parental involvement in terms of like support and motivation for the students to go further when it comes to any educational programs done with the students. And I believe that this is also echoed in our reports together, right, Dr. Surya, about how the parents' involvement is quite important. I think in the report, so you can also read about how much they enjoyed the whole project, about how they enjoyed being a part of this meaningful project. So now continuing on to Dr. Surya, kita cakap pasal hubungan tentang komuniti luar, komuniti kami yang bukan orang asli yang ingin bekerja dengan komuniti orang asli. Mengikut pemerhatian Dr. Surya, bagaimanakah cara yang terbaik bagi kita untuk mencapai keseimbangan dalam hubungan antara komuniti orang asli dan komuniti bukan orang asli dalam melakukan projek bersama-sama agar setiap pihak dapat menyumbang secara inklusif? Thank you, Cik Dura. That's correct, Cik Dura. Okay. Yang pertama sekali, saya rasa yang paling pentinglah untuk kita sebenarnya lebih reflektif dalam approach kita. I don't want to segregate as outsiders, insiders, or I myself, I'm actually everything. Insider, outsider, in between, everything. And it can be quite confusing, to be honest with you, right? Sometimes you feel like, oh, I speak English too much, I should switch this. Like, then one good starting point, I don't know what's the best way. Yang terbaik tu saya tak pastilah kan terbaik ke tak, but we can try it out, right? One good starting point is actually to start with a reflection. In our engagement, kita ada buat reflective activities. Kita start with reflection, actual reflection, asking ourselves, we need to examine our positions. Kita check posisi kita sebagai, whatever role that we play, sebagai pelajar ke, sebagai guru ke, sebagai ibu bapa ke, sebagai pelaksana program ke, to see the differences and the similarities that we have dengan murid orang asli itu sendiri. Ini saya beritahu ni kedua-dua pihak lah, untuk non orang asli communities dan juga orang asli community. Sebab saya, this is not very comfortable to say, but the trust has been broken, right? The trust has been broken. Ada sedikit kita saling tidak percaya antara satu sama lain. Community rasa tak percaya sebab kita ada pengalaman-pengalaman yang perit lah, pergi sekolah, pengalaman perit, kena bully, sistem tak highlight kita punya talents. Dan dari segi pelaksana program juga ada tak percaya, boleh ke murid-murid orang asli ni buat, boleh ke mereka buat.
Jadi bila ada ketidakpercayaan tu, kita tak boleh sama-sama ada balanced relationship. So balance is important. Balance in the sense that there is power imbalance. So bila when implementers or funders come, right, they have the upper end because you come with funding and you come with expertise. So there is this assumption that this is true for both sides, right? Parents community will feel that, okay, we just have to listen because we don't know anything about this. They are the experts. And then at the same time, we also feel like the implementers, we also feel like we know this is our thing, this is good for you, all right? So that is what we want to break now. We want to dismantle that. So we start from reflection. So we ask ourselves, all right, where are we in our life compared to our students, the ones that we want to engage with, right? I want to caution us on this. Kita selalu cakap, tak apa, kita semua sama je. We are all the same. Why must we talk about the differences, right? We give motivational speech to orang asli students saying that we are all the same. Kita sama je. Kalau potensi orang lain boleh buat, kenapa kamu tak boleh buat? Kita semua sama je. We are not the same. Right? For orang asli students, there are a lot of hurdles, barriers that are still there. Some of us were privileged enough. We were born into something that, we have. I mean, I myself, I'm from the community, but I was also in a privileged position because I had access to certain people that could open doors for me. So my experience cannot be, pengalaman saya tak sama dengan pengalaman murid-murid sekarang. Ramai yang dari kampung tak kenal orang, tak tahu, tak ada akses. Jadi, let's start with that. We are not the same. It's not to divide us, but to make it realistic. So we are not the same. What we can do, what we think are good for us, may not be good for our orang asli students. They cannot achieve it. I just want to caution us because I have heard from orang asli students sendiri yang cakap, we've been told that we are the same, we have the potential, we are the same, but we try and try, we still cannot achieve what other people can achieve. What's wrong with us? So it's not them, it's the system that doesn't support their talents. So we start reflection. So I would encourage implementers or any programs in the beginning or every time you go for engagement, adakan sesi refleksi. Make it like very macam school exercise lah kan. Make 5 questions. For example, like who am I, right? Who am I? And how different I am from the students, and what are the similarities I might have with the students. You'll be surprised. In some kampung, you may not even share one similarity. So how do we know what's best? Then from there, we know where our position is. So setiap kali nak pergi program, you do that. You yourself as a team, you do that so that you are more careful about doing things. It's the same for orang asli community as well. Sometimes because of our past experience, we are worried. Kita takut orang tipu, takut orang bully, takut orang pergunakan kita, because this all happened in the past. So maybe it's also the same for us. Kita pun reflect balik. Okay, siapa yang datang, apa ni, siapa kita, what are the gaps and all that, apa jurang, apa persamaan. Dari situ kita, okay, di mana kita boleh tak kenal maka tak cinta, kita nak berkenalan lah kan. Jadi trust is broken, so that is very important to be reflective. Sebab nanti most of the programs we talk about attendance, we talk about school performance. We are just looking at the symptoms, not the underlying challenges, right? Kita cuma mengubat luka. Dr. Izandis, doktor kebanggaan kita ada di sini ni. Kita cuma mengubat luka, kita tak betul-betul treat apa masalah sebenar. So ask ourselves more questions to be reflective, right? Thank you. Yeah, I agree with what Dr. Surya said. Question from Tengku Tan Sri Imran. We've been quite a few minutes here of the discussion, but no one has actually mentioned the role of government, whether it's federal, state, or local authority, and shouldn't we be they should be getting them to buy into this project now, because after all, I presume a lot of the facilities that they're using are their facilities.
So, having done this research, I just wonder, no one's actually mentioned the role of government. Thank you, Tunku. Actually, yes, teachers, parents actually mentioned in our report, they would like to have more engagement with JAKWA and the Department of Orang Asli. Okay, this is a very sensitive, I'll be very frank, but in a very PC way, okay? Because we want a constructive conversation, right? Okay. Going back to my point just now, trust is broken. So it's also, I think we do have JAKWA representative today, but I am a JAKWA product, to be honest. I grew up with JAKWA. I was born in a JAKWA, and then, I grew up with JAKWA. I have nothing against JAKWA, so that's a caveat there. But I think because there is this trust is broken in the sense that sometimes my previous engagement with JAKWA has been quite positive and mixed actually. A lot of positive engagements as well, but then I think because there is no trust, or trust is very limited, then JAKWA or government agencies are also being cautious. So I think it's time for us to come together and actually be reflective as well. We are not, sometimes we talk about, JAKWA's involvement, not to attack JAKWA, but because we really need JAKWA's involvement. In the report, there is that. In fact, we did have JAKWA representative joining one of our roundtable discussions. So JAKWA has resources that could help make programs better. But I think the communication or we need to break that mistrust, or we need to heal that first. I think maybe this could be the platform for us to call everybody together, right? We are here not to find fault, but to actually think of the most effective way to actually help our Orang Asli children. Because we are so selfish if we say, oh, this is attacking us. No, we are thinking about the children's future. We are okay, we are here, we are okay already, right? But our children, they have dreams and aspirations. So yes, Tunku, government's involvement is also important, but trust, we should start trusting each other more. Thank you. Thank you so much, Dr. Surya, for sharing about how important it is for us to really reflect and examine that trust with the Orang Asli community, and also really acknowledging the power imbalance as well. Yeah. So kita kait dengan macam bila melaksanakan program dengan pihak kerajaan lah kan. Dr. Aimi sendiri boleh kongsikan apakah pengalaman atau apa yang harapnya boleh diimprove bila berhubung dengan pihak luar dalam melakukan program-program di sekolah. Sebenarnya takut nak jawab ni. Sebab seperti tahulah, untuk membuat program bersama Orang Asli ini bukanlah satu program yang mudah kan. Sebenarnya bila kita nak berkomunikasi dengan pihak JAKWA, dengan pihak kerajaan, banyak cabaran-cabaran dan halangannya untuk mendapatkan untuk membuat satu benda tu. Tapi apa yang kami melihat, mungkin pihak kerajaan ataupun pihak JAKWA mungkin boleh lebih terbuka, okey, untuk menerima kami orang luar untuk memberi pendedahan kepada anak orang asli itu sendiri. Sebab seperti yang kita tahu, okey, saya tak tahu, mungkinlah siapa yang telah membuat projek ini mungkin dia tahu macam mana proses untuk mendapatkan kontak dengan KPM dan sebagainya. Itu bukan satu jalan yang mudah sebenarnya. Sebab seperti Dr. Surya kata tadi, kita kena trust. Okey, untuk kita masuk dalam galungan ataupun kawasan orang asli itu sendiri, mereka kena percaya kita supaya mereka boleh bawa kita ke dalam. Kalau kata kita ni mereka tak kenal kita, jaranglah, susahlah untuk mereka untuk terima kita. Sebab tak semua orang boleh appreciate culture mereka. Sebab tu kita sebagai orang luar sebenarnya kita kena belajar, kita kena learn to appreciate them, dan barulah mereka boleh menerima kita seadanya. Dan di situlah juga sebenarnya itulah sebenarnya orang asli perlukan. Kita nak kena appreciate mereka, kita kena masuk diri kita ke dalam mereka, kita kena ikut mereka sebenarnya. Itulah dia. So bagi pihak JAKWA, pihak kerajaan mungkin kena ada proses ataupun cara yang lebih sesuai untuk kita berkomunikasi lah, untuk mendapatkan projek-projek yang lebih baik kepada anak orang asli ini sebenarnya. Terima kasih. Yep.
So there's a need for improved coordination between all stakeholders, especially between government and non-state actors such as implementers, the community themselves, funders and NGOs. So now let us open the floor to questions. Does anyone have any questions? Okay, ada satu dari Datuk Satina. Thank you, Dura. Sorry, I'm sitting down. I can't stand for too long. My name is Satina. I'm formerly from the Ministry of Education. Hi, darling. And I was a teacher, I was a lecturer, I was an administrator in the Teachers Training Institute. So I've had connection with Orang Asli for a long, long time. I must say that very close connection in my heart. So I'd like to ask today, actually, and first I want to congratulate IDEAS. This is an amazing project, and congratulate Yayasan Saim Dabi as well. Yeah, my old friend who've been there. Whether we have wakil daripada Kementerian Pendidikan hari ini. I just would like to know, ada tak wakil daripada mana-mana bahagian Kementerian Pendidikan? Ada? Ada ya, MOE ya. So that is great, because kalau kita ada wakil, maknanya benda ni didengar oleh semua orang ya. Apa yang kita dengar hari ni, what we have heard, actually it is extremely touching. The delivery note by Yang Amat Mulia Tengku, both of them were really, really touching. And this book itself is a reflection of the effort that's been going on for Orang Asli for a long, long time. But I like the way, Dr. Surya, the way you said, very cautiously, as well as all of you are all very cautious because you are very frightened in case this will hurt the authority, whether JAKWA or Kementerian Pendidikan or Kementerian mana-mana sekalipun. In my opinion, I think when we are too cautious, I think I am orang lama, I tak lagi kisah, I speak my how I feel. I'm still involved in education because I feel we have not achieved enough for the system itself, especially for the Orang Asli, the underserved community in that context today. Yeah? It is sadly to say, this type of work, this type of job, ya, saya tak tahu mana satu orang kementerian ada di sini, adik-adik saya dulu ni, ramai ya. But I say it all the time, doesn't matter. I think what happened actually, the system has been going on for so long, but the job is always done by the private sectors, NGOs, CSOs, and so on. And they never stop doing this. I know I have my friends here, they also from Yayasan Jalan, I was involved with them for a while. But I think what needs to be put forth based on this laporan, I think the government needs to take the leading role in taking care of the Orang Asli. You know, they are part of our country, you know. They are the earlier people that has been here. So why are they being, I want to put the word, being sidelined? You know, being sidelined in a way that more work is done by the private sector, the NGOs and so on. And a lot of money is being put in, which is amazing. I want to merayulah my colleagues here who are here from Kementerian Pendidikan. I think it is about time the open dialogue, you don't have to be apologetic, Dr. Surya. You don't have to. I can hear your speech. You are an amazing person, eloquent, the level of intelligence. Move forward, do it for your community, whoever you all are, you know. And I just feel open it. Ideas do not get support from kerajaan, that's why they can do anything, yeah. And but however it is, the message must go so that the bigger community can benefit. The children in your communities, whether it is in apa dia tu Kelantan, Pahang, or Perak, or anywhere, I think they should open up. You know, I say this because I think it's about time that you all speak up your mind. Don't apologize for that. Thank you. Okay, thank you.
Dr. Surya ada respond to Dr. Satina. I totally agree. But yeah, this is a very tricky, tough, because it also, I think many of us have experiences. Sometimes it closes doors as well. Then at least in my perspective and many other partners, we've had this discussion before actually. Sometimes we think that if the doors are closed for us because of this, conversation that is not being accepted in a way it should be, then at the end of the day, students don't get the benefits of whatever programs that we want to. And sometimes we just, So, but I do agree. It's time for us to have an open dialogue. We are here not to find fault. We really want to think about the future of orang asli children everywhere in Malaysia, in Peninsular Malaysia, anywhere. Yeah. So trust. Thank you. Thank you. Okay, we have 2 questions on the floor. One from, please introduce yourself. Very good morning. I'm Shanti from Rhythm Foundation. I would like to echo what Dr. Satina has said. And first and foremost, congratulations to Ideas Yayasan Saimjabi and Dr. Surya, who has worked very much with Rhythm Foundation as well. Congratulations. I think these reports are very timely. I liked the points that you have brought up, Dr. Surya, about reflections and about open dialogues and open communications. So touching on what Dato has said, maybe this is the time for us to actually start, and the MOE representatives are here, right? So let's start open communications, benefiting everyone here in the room. Now, touching on that, what would be some of your suggestions, recommendations for better participation from the Ministry of Education in particular? Dr. Surya and also the rest. Yeah. Okay. I just very quickly, and there may be implementers, and I think this is where we could really leverage on the SID community that we have formed. So maybe first step, SID community could actually organize like this open dialogue, just for us to sit together, open mind, just to have conversations where we are, what our shared goals are. Maybe that's the next step. So this SID community, I hope it will not die, because it's very precious. Thank you. Ada pendapat dari Dr. Yassin nak tambah? Sorry, probably I can quickly comment on this issue. I think the main issue with the government, because they're too big, right? Even the Ministry of Education itself, it is very big. A lot of bahagian, a lot of jabatan dan sebagainya. So I believe the issue is bureaucracy, the processes that is already there in all these ministries. What I can say, the program that we did last year with Ideas have a very strong support from the Ministry of Education at the Jabatan Pendidikan Negeri, at the federal level, the MOE. But unfortunately, when we talk about this cross-ministry issue, JAKWA and ministry, even they are not working together. So there's no synchronization between how JAKWA and Ministry of Education works. I can hear Ministry of Education say something about JAKWA, JAKWA also say something else, and etc. So these are the issues that probably timely ideas. What we're doing now is to bring everyone together to discuss on how we can synchronize or make what we're doing as one, do it together. But again, the issue is always the bureaucracy, the processes, the government staff. They're following the processes. So it's already there. We have to look at what are the processes that basically become the barrier for what we want to do, what we want to transform for orang asli, especially. So I think the main culprit is the bureaucracy, the processes installed. Okay, terima kasih Dr. Yasir. Ada soalan dari Jungle School. Okay, Assalamualaikum. Saya Dr. Norizali Fazana Abidin. I'm the founder of Jungle School Gombak, Malaysia. Okay,
Bila kita menceritakan tentang pembelajaran, sebenarnya orang asli dah ada pembelajaran di dalam hutan. Maksudnya intergeneration wisdom. So apa yang kita sarankan adalah it's not just learning about the modern knowledge. You also have to focus on the tradisi. So apa yang Jungle School buat since 2011 adalah kita mempertengahkan we showcase the dying cultural heritage of orang asli. Maksudnya orang asli sudah ada ilmu tradisi yang memang dah ada. So bila kita buat mapping, when we do the community profiling, saya cadangkan kita kena tengok the informal learning. Sebab anak-anak orang asli dan juga parent dan juga grandparent, dia belajar di dalam hutan. So maksudnya kita tak boleh pisahkan hutan dengan komuniti orang asli. So saya cadangkan kita kena create, kalau it's community, Jungle School would like to join so that we have success. We already have success story. Kita dah ada 21 international award untuk our social innovation. So maksudnya telah sampai ke peringkat UNESCO dan United Nations. So kami rasa yang penting adalah to stabilkan ekosistem pembelajaran. Maksudnya yang formal dengan informal, sebab anak-anak dia macam mana pun you tak boleh pisahkan daripada hutan, the natural environment. So kalau ikutkan kita ada 9 intelligence. Maksudnya orang asli adalah dalam kategori naturalistic intelligence. So bila kita buat kita punya pembelajaran, benda tu kena masukkan juga. Maksudnya macam ni lah. Kita nak suruh gajah panjat hutan, panjat pokok, kan? Tapi yang animal lain yang boleh panjat bukannya gajah. Macam tu. So the way we map the education system and the mapping pembelajaran tu, bila nak buat any program, dia kena mengikut the intelligence of orang asli. Sebab orang asli, they are the sustainable people around the world, bukan sahaja di Malaysia. So kita kena appreciate the culture lah. Baru kita punya mapping. Sebenarnya to us lah Jungle School, meja kalam daripada Semelai, and then we have Encik Syak Koyok daripada Temuan. So we have initiated the informal pembelajaran. So apa yang kita nak cadangkan kepada semua yang berada di sini adalah kita create a stable ecosystem. So all the birokrasi tu memang kita kena link lah. We have to create the bridge. We cannot say that orang asli tidak ada ilmu. So I don't agree kata they don't have ilmu. And bila kita value kemiskinan ataupun happiness is different sets of value. It's not just monetary. So maksudnya untuk anak-anak orang asli di sini, saya cadangkan you guys are the future leader. So when you embrace the modern education, you kena come back to your community to come. So you should be the one yang expert in the jungle. And how do you, macam contohnya bila menulis novel, cerita-cerita yang di dalam hutan ataupun masyarakat orang asli dipertengahkan. So you can do, you become digital content creator. So that's how you outreach to get semua orang to understand the culture of orang asli. So we from the Jungle School would like to collaborate lah. Okay, thank you. Terima kasih. So soalannya, macam mana kita nak create ekosistemnya? Kita dah identify the luka-luka, tapi masalah yang sakit tu tak juga diselesaikan. Kita nak dengar lebih daripada Encik Rozali boleh tentang Selamat pagi Puan. Terima kasih. Saya memang orang kata teruja sangatlah dengan soalan tu. Sebab sejak dari dulu lagi itu benda yang sering kali bermain di fikiran saya. Yang mana bagi saya pada ketika itulah fikiran saya orang asli ni dia kena lebih kepada kehidupan dia. Saya beranggapan saya akan terus kekal dengan suasana itu. Hidup dengan alam semula jadi, bersahabat dengan kicauan burung, macam orang sastra orang saya. Okay. Itu rutin pada ketika itu. Dan
Pelajaran kami adalah berkaitan dengan adat, pantang larang, kehidupan. Kalau kirakan dari segi adat dan pantang larang, orang asli ni yang lebih ketat sangat. Sehingga kan bila berlaku kematian, orang luar tidak dibenarkan datang ke kampung. Bila orang sakit, kalau orang berjampi, orang kampung tu sendiri pun tak boleh naik rumah tu. Sehingga di peringkat itu. Dan pelajaran itu hanya kami yang seusia saya saja ni yang tahu tentang adat, pantang larang, hukum hakamnya, yang mana tak boleh buat, yang mana boleh buat. Saya nak cerita pelajaran yang saya belajar, bunga rafflesia kan, bunga pakma orang panggil. Okey, kalau orang asli, minta maaf lah kalau rakan-rakan saya temuan ke Semelai ke Semai yang ada kat sini. Saya nak cerita ni pasal pantang larang di orang Temia, terutama sekali dekat Gua Musang lah. Bunga rafflesia ni, bunga yang terbesar di dunia ni, orang perempuan tak boleh sentuh sebenarnya. Yang ni ada pantang larangnya. Ikut cerita, bila sentuh, sama ada bunga tu akan mati ataupun yang sentuh tadi akan terkena sumpahan. Itu cerita. Tapi bila ini pelajaran bila rakan-rakan kita komuniti Melayu masuk ke kampung, orang perempuan boleh pegang pula bunga tu dan boleh jadikan ubat. Itu perbezaan. Ini pelajaran. Saya pada ketika itu beranggapan bahawa orang asli, terutama sekali orang Temia ni, dia tak akan pergi ke mana lepas. Itulah pelajaran dia. Kami penting adat, pantang larang, hukum hakam. Macam bulan kan, setiap bulan kami ada cuti tu orang Temia. Ada cuti yang tak boleh kerja ladang, tak boleh tanam. Boleh tanam buruk buahnya nanti. Masa ni tak boleh tanam, masa ni tak boleh menebang hutan. Ada pantang larang. Itu pelajaran pada ketika itu. Tetapi bila berlaku perubahan masa, ini yang mendorong komuniti kami juga ingin mengejar impian itu. Komuniti kami juga ingin mendapat apa yang didapat oleh rakan-rakan komuniti kita lain di negara ini. Ceritanya macam ni, senang je. Syarat, dia orang bagi syarat. Siapa yang ada kelulusan boleh dapat kerja. Itu yang jadi penting je, pendidikan. Kita ketepikan yang adat dan pantang larang tadi, yang cultural, yang kehidupan lampau tu. Kita ketepi, bukan buang. Tak buang lagi, masih lagi. Dia stay masih lagi bersama dengan diri kita. Kita bawa, saya bercakap tika dan saat ini pun adat itu masih saya bawa dan masih saya pegang. Orang yang seumur saya lah, kalau yang muda-muda tak tahulah. Yang seusia saya 50 tahun ni, saya masih lagi setia dengan yang satu. Bukan isteri je yang setia, adat pun kena setia, pantang larang pun kena setia. Kena ikut, kena hormat, kena patuh. Jadi bila berlaku perubahan masa, memerlukan masyarakat kita juga memerlukan pendidikan, masyarakat kita juga memerlukan perubahan, pembangunan, ekonomi dan sebagainya. Jadi kita terpaksa ikut dan sekarang ini dah jadi budaya. Setiap komuniti orang asli selepas lahir, kita daftar di Tadika tahun 1 dan ke sekolah menengah, dan yang berpeluang, berpotensi sampai sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi, ke mana-mana IPTA, IPTS di seluruh negara. Jadi itu yang orang kata yang menjadikan kekangan kita. Jadi kita terus stay dengan budaya kita tu, antara nak tak nak, ikut tak ikut. Macam doktor kata, kita kena combine lah dua-dua ni. Kita seiring dan sejalan antara budaya dan juga pendidikan, untuk pendidikan ke arah kemajuan dan pembaharuan, manakala budaya itu untuk identiti dan orang kata budaya diri sendiri untuk sesuatu kaum itu. Saya rasa setakat itu saya tangguh. Kalau ada nak sambung tahun depan kita sambung. Terima kasih. Boleh saya tambah sikit ke? Sebab I think just to do justice to the programs, the robotics program and program keusahawanan ni, even though they sound modern, but actually the program implementers have done a great job to engage the parents to include local orang asli knowledge. So there are elements of that, and I believe that they have already implemented that. And I echo what Cik Razali mentioned.
we want to be able to duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. So we want to be able to navigate both worlds, and not only navigate, now kita kalau boleh tak nak navigate sahaja, nak thrive in both worlds. Jadi sekarang tak ada keseimbangan tu. Jadi doktor, betul lah kita kena ada the balance of the ecosystem. Jadi dua-dualah, dua-dua. Ada elemen tu. Mungkin kalau ada masa program implementers. Mungkin Dr. Surya boleh teruskan, kita masa pun dah mencemburi kita. Jadi kita mungkin teruskan dengan sepatah dua tentang kata-kata akhir bagi sesi panel inilah, bagi setiap satu. I just want to thank everybody for being here. Not only for being here, for journeying with us all this while. I think that's all from me. I think I want to give more time to other. First sekali terima kasih kepada IDES yang sekali lagi jemput saya bersama dengan kita kongsi harapan, impian dan juga cita-cita masing-masing. Jadi saya harap perjumpaan ini dan pertemuan ini bukan berakhir di sini, dan ini bukan pengakhiran perjumpaan dan program-program yang akan datang. Kita akan teruskan dan saya memang mengharapkan dia akan diteruskan untuk masa akan datang. Terima kasih. Okay, somebody I'd like to thank IDES for the opportunity to collaborate. Okay, we learn a lot from this project, and yeah, I believe that what we are doing now is a very important step to realize. Adik Farhana tadi cakap kan, they want to transform the community. I think this is a very important step we are doing to transform, help in helping the community to transform. And I believe despite the hurdles yang tadi collaboration wise, I think this is a very important step for us to sit together to address what's not good enough to make it good or to make it better. Okay, thank you. Okay, for us daripada USIM pula, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak IDES kerana memberi peluang sebenarnya kepada kami untuk mengenal rapat lagi dengan anak orang asli ini. Sebenarnya banyak, bukan saja kami memberi pelajaran kepada mereka, we learn a lot sebenarnya daripada anak orang asli, komuniti orang asli ini sebenarnya. Okay, apa yang kami melihat daripada program yang kami jalankan, sebenarnya kami sangat-sangat berharap kepada implementer bersama-sama lah sebenarnya untuk kita bangunkan anak orang asli ini. Sebenarnya kerana mereka ini, macam mana nak kata ya, mereka ni sebenarnya ada banyak benda yang kita nak kena discover kat mereka, tapi cuma ruang peluang itu tiada. Jadi kami mengharapkan banyak lagi program-program ataupun banyak lagi dana-dana yang boleh diberikan untuk kami membantu anak orang asli sini, kerana kita tahu mereka sebenarnya kalau ada mentor yang boleh bawa mereka, insya-Allah kita kata mereka boleh pergi jauh sebenarnya. Betul tak Dr. Surya? Hanya peluang, ruang dan juga kepercayaan yang boleh diberikan kepada mereka yang mereka perlukanlah sebenarnya. Itu saja dari kami. Another round of applause for the panel speakers today. Thank you so much everyone. A very insightful sharing and all, and I hope that we can take away some learnings after today's event.